Lagip ti napalabas. Programa ngayon kay pakangagan kadagiti nagduduma a pakasaritaan iti biag nga umay mang tedadal liwliwa ken pagsarmingan iti biag. Pakaibasaan dagiti sursurat manipod kadagiti naayat a dumdumngeg. Lagip ti napalabas. Naimbag nga orasyo papagayam, naragsak nga ingkay panagdengdengag. Agyaman kami kadagiti likes kan comments yo. Namnamaan yo ang nabasa mi amin dagita. Ket maaddaan tayon tumanon iti gundaway amang ibasa kadagiti kablaaw yo. Ti surat ngayon ta idrama ita ket nagapu iti pagayam akayat na ti agpailinged iti nagan a Lawrence. Kastoy man ti kunana. Dear Miss F, inyob ubing ko ti agdengdengeg kadagiti drama iti radyo. Ket pakaragsakak unay gapu tamangagan met itan dagitoy a drama ditoy YouTube. Adu a channel ti pagdengdengegak ket may satoy programam kadagiti pagaayat ko a dengdenggan. Awagan na kumalatan itinagan a Lawrence. Tubuak ti Isabela, ngam agnanaed kami ita ditoy Benguet. Nakapagsurat akmet tapno inakman istoryaan tinagbalin apadas ko ang nagpamilya. Saan ko ang naigraduate ti kursok gapu ta idinapadas ko ti kinmita iti dakkel agatad ti kwarta, kinay kayat kon ti nagtrabaho. Ado dagiti naamamok nga engineer ken kontraktor ditoy Benguet, iso ang makaalala akmet iti sagkabasit a kontrata. Ditoy ko ang naamamo ni Shirley. Kalpasan ti dua atawan a panagayan ayat mi, nagkalaysa kami. Pinagadal ko agingga a nagturpos. Dito'y kung arudan arugyan ti ag salaysay. Nakagraduar kan bakit? Nakastrek ka pa yan iti trabaho. Panawon mo't siguro, tapno maadaan ta iti anak. Iti kasta. At damat makuna aliw-liwata. Nangruna no kastoy nga agawid ta manipod iti trabaho. Mano ayati kayat mo nga anak, Lawrence? Ha? Uray talo lang bagay. Ang no dapan nakabalin na ka. Uray na inayunan ta. Anya? Nagadon ngay. Huston ti duwala kay. Anya? Kurang at idwa bagay. Nayunan ta. Apay, di mo ammo tay pagsasaw ako nanak. Damor, damerier. Ah? Ay na, imbag ano, si kati agsikog, ta umabalin nga uray mano. Ah, ay. Ay na, pampanunutek pa'y laang, marigrigatan ako, Lawrence. Iso a husto laang tidwa nga agbalin nga anak ta. Lakay. Apay ka di ba kay? Anya nga tanong mga lata iti katulong ta ang mga awirkin ni Elijah. Ay katuna. Mangbiro ka nga ron Itaam jay nagagat ken mapagtalakan. Wala kay, agdamaga kadagiti katrabahuan, bareng adam ang muda. Medyo marigata na kami. Diyak kabailan a paggigidanan ti trabaho dito balay, ken trabaho ki opisina. Maawatan ka bakit? Iso nga manugutak iti ko ng mga halata iti katulong ta. Hindi kasta, masikaso mo't lang nga na impag ti anak ta. Nay, apayan Shirley. Aldawan ngam nakailad kapay laeng dita. Apay awan trabaho maya. Sabado itananang. Ah, ay aya. Sabado gayam ita. Kunaklaki din no Lunes. Ay sus, kumabaw kayo nanang. Wen nga rod Angam, apaya di ka pala bumangon ditagay. Kanay aldawan. Ay, madingarod ti bagbagik nanang. Agsasaduta. Tas lang maululaw ka jak mo. Jak mauawatan tirik na. Kasla kayat ko ti maturong agmalmalom. Ay sos, saan nga tamasikog ka manan Shirley? Ha? Tinasayaat, ingkalangan agpa-check up. Iti kasta, maamwam no anya day ta marikrik nam.
katawan lang ni Elijah. Nga masikugak man ng Lawrence. Di mo't ko na maadluwati kahit mong agbaling nga anak tabakay. Uwan, O, di isunday ta. wen angam nagsarunuda mat launay. Uray jay 5 atawan kumamat at igap na. Iti kasta, saan ta marigatan ang mga awer? Gusto lang bakit? Nasaysaya at kidi at inagsaro no. Iti kasta, maminsan di pa nagaw-awir. Sa bagay ngam huston ti dwa Jakon kayat ng sikog, Lawrence. Ha? Ay, depende bakit? Anya kahit ang muta. Ang mga paraburan na tapay ti Diyos iti may katlaw. Alangan mo ta pagkitanta. Narabyan ka mo't anagawe, Shirley anak ko. Wala nang. Nag-overtime kami. Taado ti insangbot mi apapeles dagiti kliyente. Ay, ungayam. Sa dino ti ayan dagiti ubing. Nakaturog dan Pinaturog itayon ni Lanay. Ni Lawrence ngay. Saan ka di pa'y asim mangpet? Awampay mat. Kunakki din no isunti dimtang ang si kamo gayam. Ay, nangan ka ka din. Saan pa'y ngarod nanang? Mangan ka ka din, tay dasaran ka iti ka nam anak ka. Sige man ngarod nanang. Agpala sa klabiit. Sige nga rod, sumarunukan to lang aruda ni Dya kusina. Wan nanang. Sa dino tinagapang bagay. Apa di ka nagawid idarabi. Kan apa di mo sungsungbatan dagiti awag gentiks ko keng ka. Sa dino nga tinagturugam. Kano pa'y anagbalin ka nga investigador, Lawrence? Ha? Ay, di nak man disturbon. Kit-kitaam lang arudin ngagdardarasak. Nagadupay lang nga sa lutsod mo. Agdamdamang aklaan mo't bakay. Awan mo siguro ti dakas na. Sa dino tinagapak ko nam. Ay kat ija opisina Sa dino pa'y kumangay. Nag-overtime kami. Nalobat ti cellphone ko, iso asaan ka na sungbatan. O anya, ada reklamo am Lawrence? Ha? Ay, awan bakit? Nasaya at mat nga rod no kasta. Ala, panawan kan ditoy. Si kanti makaamo amang kita kadagiti ubing. Sana bali, taad damot nila ni. Sumra ka kon, iti trabaho. Masya, nakidya manugang talakay. Ni ka di Lawrence, tidakda ka matang bakit? Wan, Apayamasan ka kinkwana. nanggag ko ti pamay anti anak tamang sumba-sumbat ka ni Lawrence. Bugawan na pa'y nukwa. Ha? Pabaribar pa iti ikastana amang sungbat iti asawa na. Kat agdamdamag laang matpiman dya tao. Hindi. Kapay kaya kastabatan. Saan mo na siguro akasta dyan anak ta? Ay, wan nga rod Sad lang aday talakay. Kanayon pa'y amarabyan nga agawid. Ay, tinamag mo kumaano sa dino ti papapanan na bakit? Kuna naman nag-overtime ka no. Amangan mo no, pudno nga agong overtime lang. Jak laam mo lakay. Agam no jak agbid daw. Kaslada na angot ko ide nga agat arak. Ay, amangan no, napandamot naghapi-hapi ka nagiti katrabakwan da, bakit? Wan ngam iso ko ma at ibagana. Kayat ko asawan, ibagana ko matipudnaw. San amasapol nga agulbod. Ay, kasaritam to dyan anak ta, bakit? Magbagaam to ni Sir Leg. Nasayat mo ta si Mang Putkan, Shirley. Abay, adda ka di baga ma. Lawrence? Huh? Nabartik ka. Aon, bibiyang mo. Shirley, Di nagbibiyangan ta saan ka mat apakibibiyangan. Nawatam, Halala. Sumrak ka niti silid ta. Iti kas tama ka inanakan. Umay ka ta si bahin ka. Ay, batan na Lawrence. Kabalak, di ba? Kaba, alam ko na. Yung danda ni matumba ka mo't amag na. Tulungan kan. Saan ang gunak man? Kabalak, di ba? Kunak lang arudan.
Talaga di nasumbatan ti awag ko. Agriring lang ti cellphone na. Sa di nung atantayan ta sawak. Rabi na. Sapay sangit a sangit ti inauding anak mi. Yung baglayan. Saan pa nag-awin ni nanang? Hawagak man na. Barang sumbatan na baten. Musto na napukwan. Matulog ka. Ta sigurado apaawidan ni Mamem. Paglaki tintagdan ni nanang na mga awin iti anak mi. Wan. Nabartag ka manen. Nanya ko mait na. Anayan mo tinakasta. Apay, ada ka di parikot mo, ha? Anya ngay gumati amom. Kat awan mat adal mo. Shirley. Ala, ang lisi kay tidalan ko tamag na. Lisi! Agsarita taman pa'y. Sakbay arumwarta bakit? Anya ko matipagsaritaan ta, Lawrence. Apay mo tinakasta ka, Shirley. Kalahat mo tanti pa nagbaliw mo. Saan ka matasigo na kasta, ah? Apay, anda ka di basol ko. Anda ka di inaramid ko at di mo nagustuhan. Ibagam ko ma. Iti kasta, amok mati aramidag. Saan akasta mapan kakit din agbarbartak dita. Apay, nasaktan ka, iti imbagak idirabikan ka. Ha? Pudnumat, saan ka di? Awan adal mo. Iso adi mo nga rod maawatan no anyaman ti pagdaldalanak ita. Amom lang arudan. Ngam ulit-ulitan pa'y lang. Amom ka di. No kasano ka masaksangitan ni ti kasta pa nagsasaom kanyak. Manipod na gamamuta. Amumon ngawan nalpas ko. Ngam kinayat nakbatlata. Gaputan nakaadal kan. Isitir mo mat kanya akong ti kinawan adal ko. Apay, Shirley. Andala unay tinagpasulak ka. Taapay akasta ka baten. Apay! Apay, kastoy. Apay, kastoy mo din. Pinagbampanagan, ti binukil ko, pamilya. Nagsakit. Nagsakit gayam, ti mabagaan, itawan adal na. Nangruna, no ti asawa ma mismo ti mangibagakin ka. Ti asawa masigod, nakasingsingpat. Pinaadal. Ken inig kami tinasaya at trabaho. Di bang iparupang awan adal mo. Whenever I am discouraged, Nagsakit. she knows just Angan. what to do. Anya ngay nga rod. Ano sa ka? Tay sumat tipot no. She knows Uminom makiting, uminom. Itas na. Makalipat akmat. Nga uray da pagbitla nga kanito. Oh, how can I tell her about you? Girl, please tell me what to do. ni manang mo, Shirley. Simangpot ka din. Awan pa'y matmanaw. Kasta ka di. Dagitubing. Sa din taenda. Itay da pa'y nakaturog manaw. Nagandamot lang ka di. Sakbayan naturog ta. Ay, wen manaw. Sige. Hingkamot maturugan. Siya kung timanguray ka ni manang mo. Sige manaw. Parbangonin. Nga mo pa ilang tasawak. Una yan, tikastoy.
Ay na, nasaysayat matlaang no isudan nga gastawa ti kasarita yun nana. Jak ngamin kayat ti makibiyang. Narigatan. Baka ibagadan tupay at chismusaak. Mawatan ka matkit de balasang ko. Sana balay, takasaritak to da Shirley ka ni Lawrence. Wala na, dahita ti kasayatan nga ramidan yaw. Mas daawak nga ron, takanayon damutan nga gapa. Saan damot asigo da kasta? Ay, day tamat nga ron ti pagsidsid daawak lani. Awan mat makitak aparikot ka ni Lawrence. Ta responsable mat kas ama kan asawa. Ti matan anak ko tinagbalin nga irresponsable. Dinansamatan ar-aramidan ti pagrebengan na kas ina kan asawa. Saan na may parbang ti kas jay nga ar-aramidan na. Ay nakunayon nana. Atiw na paikit din ni Manong Lawrence. Kanayon ang mabartag nga agawid. At dapay dagiti rabi asaan nga agawid. Ay, unay matlakit din nga agpayso dyan anak ko. Bagaan naktuman nga rod, inton sumangpet ni Shirley balasang ko. Takasaritak man itinalapat. Wen nana! Oh, Lawrence. At ayumanan ti nakaiturungan ti matang mo. Apay, adda ka ti parekot mo. Ay, ko, boss. Awan. Ang dala pang panunutek. Sigurado ka? Uwan, boss. Natlaw ko ti kinalitay mo. Kadagi tinapalpalabas ngal daw. Boss William. Ibagam lang, lumay pa pa ti trabaho na ita. Parang makatulog ak. Saan, boss? Awan pa kayo naigan ni trabaho, hindi ko nakapampanunutek. Okay. Mawat akong Lawrence. Mapantayo man kit di aghapi-hapin ton malam. Ito kasta, marelax mo man ti panunod mo. Narigat mo no puro ka trabaho. Boss, Nanyaman da ita pagdaldala na mita. But check, masulbar tumad lang, Lawrence. Lawrence, baraw. ne. Da kayong gayam, nanang. Siya kunti dumawat iti pasensya. Gapo iti kasjay nga arabidan ni Shirley. Pinadas kumat akin na sarita. Agam, di namat ibaga ti makagapo. No apay akala at latan na nagbaliw. Awan tirong bangikit diwan nyo iti pasensya, nanang. Di kayo magdanagan. Tawan mo ti plano ka mangisina kini Shirley. Lawrence Barok. Diyak kahit nga agapa kami kini Shirley, nanang. Iso diyak lata nagtag-tagari, nanang. Aramidan na latan di kay kayat na. Ay ayak lang ti bagi, nana. Amo, nga ibain na nga asawa. Sabalya talaga, ti maramidan ti kwarta. Professional pimanen ni Shirley. Idento ta siya katawan na kadala, nanang. May saklang a construction worker. Karpentero. Nababang klase ti kontraktor. Babaw na nila ang tagiti engineer. Lawrence. Diyak mat kati mapapalaw ni Shirley. Nanang. Mawatag man. Iso na lang ta. Nagsakit ti kasya kararabidan na kanya. Iparupa naman langit din. Ngawan na katanak. Nagsakit na lang. Ala, bayam, takasaritak tumanan ni Shirley Barok. Barang ibagana, no anya ti makagapaw, no apay akastoy matan ti mapaspasamak. Sige, nanak. Katsabay ko ma. Tay bagana ka na kayo. Etikas na. Amukmat ramidek.
Nagrigat kami hindi gusto yung sitwasyon may ita. Diyaga mo, ladya timati, anaramid ko. Payakas niya matan, ti asawa. Diyaga ko na mo, ladya ti panunutig, nanang. Ar-aramidak mat amin akabaalak tapno agsubli ti sigud tilangan-langan mi nga agasawa. Ngam aging gayta, ket awan payla ang nagbaliwan ti amin. Uray mamin anok adamagan no anya ti parikot, awan met ibaga ti asawak. Madandanaganak, ngamin dumakdakkelan dagiti anak mi. Ket madlaw ko at talaga asabalin ti garaw na. Kanayon amarabyan, pasaray na bartek pay no sumangpet, no daduma saan pay kit din nga agawid. Awan mo ti amok amadi nga inaramid ko, ngamjak amo no apay akastoy meten tinagtungpalan ti binukal ko a pamilya. Aging galaangan ditoy Miss F, ket pagyamanak unay ti ingka panangibasa, ken panangyornos para iti pannakaidrama toy surat ko. Toy pagayam mo, Lawrence. Ken ka pagayam, Lawrence. Inulit-ulit ko abinasa to'y surat mo, ngem awan met ti makitak arason tapno agbaliw ti asawam. Inayat, inpateg, pinagadal ken tinungpal mo met amin ti kayat na. Ti agasawa ket rebeng nalaeng agtinulong iti rigat man ken namay, saan ket nga agkinnom pitensya. No ti panagkunam ket inaramid mo aminan a pamuspusan tapno agsublilaang iti sigod ti panagdanlayo, ngem talaga adi nakapaylaang kasarita iti nasayaat, wenno saan paylaang nga agbaliw, panagkunak ket sabalin a banag dayta. Masapol a respetom metten ti bagim pagayam ko. I-prioritize mo dagiti anak yo. No masapol nga agpa-advise ka kadagiti masaknan, aramidem. Alakastan pagayam, Lawrence, ket pagyamanak unay ti ingka panangibinglay iti kapadasam, dito'y programa tayo, alagip ti napalabas. Inyornos para iti script ni Miss Freya Simsim, isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo, Miss F Drama. Agyaman kami iti ingkay panagdengeg. Ti sugat ket mabalin a nagimbag ken nagkaeman. Nga magibati daytoy iti marka apakalaglagipan nga iti naminsan adda day di kalman. Lagip ti napalabas. Programa nga ingkay pakangagan kadagiti nagduduma apakasaritaan iti biag nga umay mang ted-adal liwliwa ken pagsarmingan iti biag. Pakaibasaan dagiti sursurat manipod kadagiti naayat a dumdumngeg. Lagip ti napalabas. Naimbag nga orasyo papagayam, makablaawan kayo amin nga awan ti malabsan. Naragsak nga ingkay panagdangdangag. Ti surat nga intay drama ita ket manipod iti pagayam, akayat na ti agpaylinged iti nagan adayan ti Rosario La Union. Ngem sakbay na, kayat kumanpay nga ibaga nga agmay-may salaang to YouTube channel tayo. Daytoy laang Miss F Drama, awanen sa balipay. Pakicheck tayo kung makakabsat no legit matlaang ti intay pagdangdangagan. At damat ngaminan dagiti mangiriri-upload ka dagiti drama tayo.
Ket pagyamanan mi dagiti kakabsat anang ibaga may papan iti daytoy abanag. Intay nga rudan soblian ti surat ni pagayam tayo adayan. Kastoy man ti kunana. Dear Miss F, kidawak nga ilingad na kumalatan itinagan adayan. Naawi sakmat ang nagsurat takayat kumat adanggan tipan nakaidrama to'y kapadasak iti biyag. Katsapay kuma, tama pagasatan met amapili to'y surat ko. Nakurapay lang ti pamilya ang nagtaudak. Malaksid iti dayta, high school laang tinalpas ko. Diyakon nagtuloy ang nag-eskwela, gaputa kinay kayat kon tinakitagtagad. Agingga ang nagtrabaho ak iti may sa apanganan iti mismo nga ili ti Rosario. Kat ditoy ang nagamamu kami kani Miguel. 5 abulan met ang nagaram sakbay nga inaklon ko ti ayat na. Agtrab-trabaho daytoy iti may sa akumpanya ti soft drinks iti mismo matlaang a lugar mi. Rugyak man ti agsalaysay makatawan ti napalabas manipod nag-live-in kamin kani Miguel. Kastoy man dagiti pasama. Hoy, Miguel, bumangon ka ditan, aldawan. Anya to orasan na ya? Alas 7 bumangon ka ditan, tadi ka maladaw iti trabaho. Jak sumura kita dayan. Anya, sayang mo't ate maaldawam ita. Sapay nagadun ti absent mo. Anyan tulaangan nga iti masweldom no kastalaan. Masaduta nga ron. Among mata na puyata anapan nakipirya iti rabi. Amumot ngamin nga ada trabahom ita. Nagrabrabi kayo kit din iti peryaan. Sana bali tanangabak kami may. Gaputa na nga bak kayon. Di ka mo't agtrabahon, kasta ka di. Masaduta nga ron pa nagtrabaho bakit? Mala, sumura kakit din iti trabaho. Panawan naklata dito yan. Ituloy ko pa iti maturog. Apay akas ta tila nga masimmangpot, Miguel. Nakamisuhot ka mo. Danda ni saan na may drawing tarupang. Di ako man katawa na kasta. Tabag tripa kitang aldaw. Naya pa yan. Anya nga minayati nakapadtripam. Nagkadak iti trabaho. Anya? Awan lang nga rudin na sweldo. Inikatakpay. Ay, salbag kini. Daytan ti ibagbagak idiken ka, Miguel. Sinayang mo tinapinta sa trabaho. Adun tumot ngamin ti absent mo, ngam ti pa nagtrabaho. Gusto na. Di na konsermunan. Di mo karkaruan ti mang bad trip kanya. Tamangan mo si Kape ti pagdasalan ti pungtot ko. Di ka di mangyawid iti si daan nyo? Ay, dapay aya na bati, friend. Adapay, friend. Mangalakan, iti kasta, uray di kan agluto, inton sumangpet ka. Nan, mangalaak man ngagpaiso. Ang mga saan man na nagluto ni Miguel. Sigurado, urayan naman ng ti isang pit ko. Wan rabi imot tan. Awanan ti umaimbangan iti kastoy nga oras. Adupay mat tinabati. Iso nga i-take out tandag ito, friend. Sayang mo't nga agpaiso, friend. Mapana kon, Miguel. Si Kapay laang ti makaambo dito'y balaywan. Mangibati ka man iti kwartak dayan. Pangan ano mi ti kwarta? Basta mang tid kay ti kwarta. Agad tupay lang sa dita. Awan pa'y maitid ko tadyak pa'y mo't nagsweldo. Pang-allowance talaang tinabati. Aging gainton agsweldo ak. Kitkisayang pay lang ati ko nam apang allowance ta. Anya? Ang Miguel. Imposible mga awang kwartam. Di ka kadagim imot. Tasan anang sayati kas na ugali. Awan nga rod. Talagang apaghusto lang nga allowance ta iti makalawas tiggam ko. Oho, diyan mamati. Ala, ikan na din. Di nak imutan, tamangan numakabil ka. Miguel! Alalan, itid mo kitin ti dawatag. Anta ka din sangpot mo masinada yan. Baglang kumapulutan may katagid di barkadak. Awan. Naibus nga mintila ko mi. Iso nga awan inyawid ko. Anya?
Kasano kami garudmutan ka nagiti babarakatak na kumpulutan na eh. Unay kamutan, Miguel. Imbis nga agsapol ka kumamot iti panggadam. Tapno matulungan nak. Saan? Tadagitakit din babarkadam ti pangpangrunam. At tay ka marin ako nakdayan. Di nakman tamandaran ng kasta. Narigat nga rin tagsapol iti trabaho ito. Ay na, nalakalaang ti agsapol. No talagang interesado ka, Miguel. Taytan tumot nga min agin inumlatan iti arak ter aramidam. Tunggal sumangputak na barbartek ka. Ay, huna yun aya. Kastan, tumal na ka nito. Amok ter aramida. So, di nakpagpagana. Ang mga makabil ka ba eh. Miss, mano amin ti bayada? Miss, Anya day chay, Manong. ay sus. Nagsagit iti ibang panunuto ma. Mano amin ti bayada ko na kading. Nakatata yung tumot ngamin ti nakaiturungan ti matang mo. Di ka kaniag darag. Ay-ayatin na kaday jay. 370 amin ti bayadam, Manong. Okay. At itibayad ko, ha? Ayun nga yan. Mapaling ka di amabon, ti matay tayo nagan mo, haling ko. Siyak ni Dayan, Manong. Siyak mo ti Patrick. Di mo ka di una itiag pampanunod, haling ko. Makadadahil ngamin ka no iti salon at di ka na kayo na panagpampanunod. Ato iti suklim, Manong. Ha? Saanin? Kukuha mong ti sukli, ading. Anya? Kukuha mong ti sukli ko na. Ay, saan Manong? Basit laang ti binayadam. Kat sa nga ribot inted mo, nakababain mo ta? Okay lang, ading ko. Tinapatid. Nakatulong nga. Anya? Sige ha. Enton maminsan tumanay. Nice meeting you, Dayan. Nagatumad ka yan ti kwartam Dayan. Talaga nga imutan na ka. Pangaasim, di mo alain dayta a kwarta, Miguel. Igatang ko dayta kadagiti masapsapol dito'y balay. Oray saan ka na gumatang iti masapsabol ta? Tinapatag. At taigatang ko itinumag. Anya? Ang kiyaman ka ginti ha. Tasan ka kinabil ka po iti panagulpod mo kanya. Anya ka mutan, Miguel? Awan ka din tinasaya at nga ramidem, ha? Talaga ka di aday talaangan agin inom iti arak ti into naram? Awan ka din pa nagbalbaliw mo? Tumal na ka man Dayan. Di na kumanan sermonan kasta. Umangan mo tiyak makapagtapal kat makabil ka na eh. Hi, Dayan. Hello, Manong. Umunig kayo, Imbag man ta nakadagas ka manen? Indanon ko talaga tipisin ko dito eh. Tapos makita ka lang nga ko. Anya? Kumusta ka? Okay lang, Manong. Okay lang ko nun. Hanggang makita ka dagiti matamti kinalitay mo. Anya? Saan ka laing gaya mabulero, Manong? Mamadto ka pa'y. Ang ulang mo na dyan, ko. Tapno umisam ka. Kat agparang man ti may sana pinta sa kalit mo. Talaga asi ka, Manong Patrick. Anya kit diti order mo, iti kasta maisagana kon. May saman apulpog. Kan may sa pinakbet ating. Okay. Mabit lang nga rod, Manong. Mabaling ka ting awisan ka mapanagpasya rin ton madamdama. Kasano ko maamapantag pa siya kat adapay mo trabaho, Manong. Ay kat urahin ka. Aging kamalpas ti trabaho. Anya? Di kat mataktak kamutan iti trabaho, Manong. Okay lang. Basta sika. Okay. Sikat makaam mo, Manong Patrick. Panagkunak, agayat kun ka day a Patrick, friend. Anya? Talaga si Kanoy Mia.
Tila madmadlaw mo. Ay sus! Pudno ti ibagbagak, friend. Uray kita, agaram to ken ka ni Manong Patrick. Anya? Sorry na lang. Ngamin, adamot ng migilito ni Dayan. Nasyak ti arman na. Sungbatak adagos, friend. Nga oray, inauna, ngam itisika, friend. Nasyak, awan parikot iti tawan. Tinapatag, agin inayat kayo. Kan maysa, madlaw anasingpet. Saan lang nga dayta? Kasla nagagatpay. Kan oray no lumakayan, adamat itsura na anya. Bayam, taibagak to ken kwa na asika ti armun na, friend. Anya? Uy, joke lang. Sigamat. Di mo amo ti maangaw, friend. Kasano, kasla seryoso kamot iti ibagbagam. Ah? Sigamat. Kasla di ka pailang nairam kanya. Ang puwera angaw. Talaga na taurmot kat na dya Patrick. Saan ka di? Owen, saan ang mailibak dayta? Nagugwapo ka no ngamin kat dagiti taga-benggit. Igurot ngamin ni Manong Patrick. Agdil-deliver ka no itinatang ije ordaneta. Oh, di ba? Driver, sweet lover. May boyfriend ka na, may kuya na, may tatay ka pa. Anya? Gusto kati ko nakakasapulam ti kasarsarita Dayan. Manong Patrick. Yaklaim pagarop. Akas tagayam dar aramidan ti karelasyon mo ganing ka. Diyak ka mo, Manong. Kila at matlatan na nagbaliw ni Miguel. San mo ta sigura kas jay? Manotawan niyo matan nga nag-live-in. Nasurok mo to na may sa atawan, Manong. Nabiit kayo pa higayam no kasta. Pasensya kan No si kaamot ti pangibagbaga akadagitoy, Manong Patrick. Awan na nyaman na Dayan. Hustong kiti tama iruwar mo ti sakit ang marikrik nam. Narigat ngamin na impenem ti sakit di tabarukong mo. Si ka ngay, Manong Patrick. Sa dino matiayan ti pamilya. Baruak pa ilang ating ko. At dapat iti nagbali na live-in partner ko. Yung pinanawan na. Kaputa, nakapiro kiti baknang siga. Di na kano kaya tikas kanya kamanaron lang. At manipon nagsina kami. Diyak matan na kayat pa iti sa bali. Isong aging kay tangit, baruak pa. Kasta gayam, Manong. Uwe na ding. Among gani, manipod nakita ka, kan namamo ka. Kat nakalaglagan mo't santiri kanakan ka. Ha? Diyak mo siguro, baka basulan no. Ibagak nga. Ay, ayatin ka, Dayan. Anya? Pasensya ka na. Noon ay bagak tigas to'y. Diyak ngamin ang malapdan tirik na. Kan ba isa, isunod tipod no marikrik na. Agayata ka talaga kang Dayan. Manong Patrick. Awan mo't kitipanggap ko ang mga gawin ka kini Miguel. Tinapateng, na ibagak tipod no marikrik na kan ka. Ang pingita ka lang sumangpaten. Grabe na! Kuwang ngamin, Miguel. Timulong akpay ngamin na naglinis sa pwesto. Sigurado ka? Ha? Di na kululburan eh. Mamaklang agululbod ka. Makabil kan atalang. Awan mo't panggapok nga agulbon no bilang. Sika ngay, kita man tay tsuram. Ay, apo. Nabarbartek ka manon, Miguel. Ha? Kanya kumain ng parte ka? Ano problema? Ha? Ay, unay kamutan, Miguel. Tabis-bisinak. Anta ka din nyawid mo, masida. Awan, naibustila ko mi. Iso nga awan inyawid ko. Basta. Awan na ima sa sida intay ta. Awan na, tawan nga rod na yawid ko.
Mangkita kan iti mabalin mo nga iluto dita. Anya? Numabisin ka, adamot dagiti dilata dita ang mabalin mo nga iluto. Timun urayin asyak pailaeng ti agluto iti kanam. Nabambanuga, kaya't kumutin ti aginana. Sikat ikayat ko ang luto di kanak dayan. Manipod ita, di mo namnamaen nga ilutuan kapay. Anya? Nalawag mo't siguro tinanggag mo, Miguel. Ikanak lang arudan iti gatang ko iti na masasidag. No dumawat ka, kasla da impadulin mo kanyak. Nagkatapelasaw. Mangdagagit din. Awan maitid ko, taawan mo't kwartak. Imot. Imot ni imot. Basta awan maitid ko, taawan mo't at talaga ti kwartak. Makauma ti kasta nga ugalim. Dita ka man lang eh. Oy! Yan! Di na palawan dito! Exobliga dito! Nalabas matan ti panagsasao ni Miguel ken kadayan. Mangmangeg me ti panangbugbog kaw na ken ka. Uwan nga rod, Auntie Josefa. Nakababain pa'y kitin ka na kayo. Imbag man tamaan anusam tikas ka ni Miguel. Awan lang arudan trabaho na. Naglaing pa'y nga uminom iti arak. Auntie, Diyak ko makayat ti makibiyang. Ang makitkitak met nga mintirigat mo a makidandan na kenkwana. kinapod nun, Auntie. Maumuma ak matan iti kastay nga ugali na. Ay wala. Asino nga'y mati tao asaan amauma iti kasta nga ugali. Naanos ka kit dia, tasaan mo pa'y laang nga pinanawan. No siyak laang ti kasta ti kadandanana. Ay sos, nabayagan a pinanawa. Ay na, agpanunot kan balasang ko. Sayang ti kinapintas mo. Panawam kit din dayjay a Miguel, barang iso ti pagnakman na. Konsumisyon tumatlaang ti ipapaay na ken kadayjay a lalaki. Sinaamkit din, tamakita man ti karkarit na. Agyaman nak. Tapinatgam tikid daw kung agpasyar taman nita, dayan. Kunaklaki din no di kan maawis. Awan mo ti madi araswan, tapno jakpat gantikid daw mo, Manong Patrick. Pasensya ka na. Mo ibagak maninday tigeng ka. Diyak kami makaturturog. Gapoy ti kapapanunot ko ken ka. Ha? Dayan. Agayat ako na ken ka. Manong Patrick. Nuaklunan na. Iawid ka ni Jelo Carme. Katagkalay sa atan. Ikarek. Di kan to agriga tititanak. Siyak ti mangget para iti buklan tanto ka pamilya. Manong Patrick. Diyak matilastog. Adan bukod ko abalay. Adan batin urnong ko. Iso anak kasagana ako ng mga asawa. Di kan to paldahangan, dayan. Ikarik daytaken ka. Amay nga adaywan gintal talikodan na matlatan dayan. Yung masudag ka dito eh. Sanguhan na. Nabartag ka, Miguel. Maturugtan. Sa anak anabartek. Nakainom labas it. Nabambanugak. Maturugtan. Dinak arakupon, Miguel. Nagpudot. Ibatanak. Nabanuga ka nagapoy ti trabaho. Uy. Hindi naman paidaman. Hakas to de. Magkabil ka na eh. Di ka di makaaw-awat, Miguel. Nabambanugak ko naklangaro din. Mailiwak nga ron man. Isang umay ka man. Di mo man ipapilit ti kayat mo. Anay ko. Aba nagkabil ka may. Ayop ka. Agin di ka may lang. Amok to malangak kayat mo. Pakip. May lang mo. Habi nga di ka nagluto ti pamigatam ta. Agluto ka mo ah. Anya? Apay, di ka mamigat aya. Sakbay mapan kang trabaho.
Mga anak to ni Jeff Pwesto. Ket, kasano nga roden nga. Ay kat, adan tumot ken agluto kan iti kanam. San kamutin nga ubing ang masapul nga ilutuan? Ay. Saya atam man ti sumungpat. Ang mga nudyak makapagtagpal ka, makahabil ka man eh. Sige, kabilan nak, Miguel. Kabilan nak, tagsinatan. Anya? Nalawag mo't siguro tinangag mo, Miguel. Talaga apanawan ka no kabilan nak pa'y maminsan. Nakarit ka na. Abay, asino ti karakarit mo, ha? At dalalagim kasta ka di. Awan! Nga maum-uma akon iti danam. Na uma akon iti kasta nga ugalim, Miguel. Anya? Awan lang nga rudin panggadam. Naglaing ka pa'y nga uminom kan dumawat iti kwarta kanyak. Igat-gatang mula ang iti arak ti pagbambanugak a kwarta. Pasig atuok kan konsumisyon ti inpalak ammo kanyak manipod na ganata. Dayan. Imbag pa'y dagiti babarkadam. Tamaigatangam iti naiimas a pulutanan da. Ngem siyak ngay. Dinak pa'y mailutuan iti uray dilatalaan ko ma. Nabayagan nga agan ano sakit iti danam. Siyak ti agluto iti kanam. Siyak ti aglaba ka dagiti murang mo. Siyak amin ti mangyawat iti kasapulam. Maka Anya? kinapudno na. Nabayagan akayat ko ti makisinakin ka. Ngamin, awanan ti ayat ang mariknakin ka. Pamarang lagayam amin ngayong pagpakitam iti kanyak. Kunak no nasingpat ka. Isungay manugot ka makidanagan ka. Ngam gapo ka dagiti nararamid mo. Namimpinsan matan na napukaw ti panagayat ko ken ka. Ne, anya ti kaya sa wanda ito dayan. Apay na kita nagdatakal abag ngawit mo. Pumanaw akon, Miguel. Anya? Saan dayan? Di mo kumamataramidan ti kasto kanyak. Pangasim, pagsaritaan ta kumapay da ito eh. Awanan ti rumbang nga pagsaritaan tapay, Miguel. Pasensya ka. Ngem waswasan tan ti anyaman a relasyon iti nagbaitan ta. Sorry dayan. Amumat nga atin ka unay-unay. Ubaw day ta panagayat, Miguel. Tsak pulos na rik na day ta. Ayat-ayat nga ibagbagam. Ikarik, nagbalpaliw akon. Basta di kan pumanaw. Tungpalan, kan aramidak amin na kayat mo dayan. Naladawon ti amin. Nakapanggadang akon. Makisina akon ken ka. Dayan, agsabol ako niti trabaho. Nakasagana kagbalbaliw para kin ka. Basta di naklakit ti panawan. Pangasim dayan, ikanak pa'y kumay tigundaway agbalbaliw. Namin adun nga imbagam day ta kanyak. Ngam di mo mat maramin. Adaywan na patpatig dagiti babarkadam ngam iti siyak. Iso pasensya ka na talaga. Ngam saan kan nga ay ayatan, Miguel. Ay na, kastam kadilatan, Miguel. Day talaagan arak ti sangsangwam. Kawarin, Auntie Josefa. Pinanawan akon na dayan. Ay katurumbang nalaang mat ka tinaramid na. Ngamin, saan mat anasaya at aramidam kan kwa na. Auntie, No kumata nagsingsingpet ka ini, saan nakakumamat a pinanawan ni Dayan. nagbasol ko tayo amin, Auntie. Naman, basol ko. Nuwabay pinanawan nak ni dayan. Itak lang, anamiris, nagitipid doon. Inaramid ko. Nakaamiriskan ko na. Angam agin inom ka matlata. Amumat aday tati saan akayat ni Dayan. Nabartag ka lang arudan nga agawid. Pagsasawang pa iti agkakasakit. Anyagay ita. Pinanawan na kalakit nga rudan. Auntie. Uray asino mat a babae. No kanayon mo abugkawan. Masaktan matirik nana. Nagruna kat isumat piman ti agtrab-trabaho para kada kayo. Uray kunam anak ka amiris kan. Naladawan ti amin.
Pinanawan na kan ni Dayan, Barok. Kasto gayam tirik na ti maikalaysa. Awan umasping iti kinaragsak na. Huwag nga ron. Agpatata na ragsak na yan. Kat ulitag manan ha. Ulitag manan nga ibaga. Alikan to pulos paldaangan. Sika, kat siksikan to lang ti babae nga yatek. Aking kat maudi nga angas ko. Kasta akmat ken ka, Patrick. Kitagyam anak manen. Nagsaya at katao. Si kagayam ti pakarik na ak iti pudpud no ngayat, Patrick. Nakurapayak lang. Gami karit. Adi kan to agrigat iti danak. Ayaten, kan ipatag ka, iti nalablabas pa ng panagayat ko iti bagi. Kastamatan, kadag iti agbalintongan nakta, Dayan. Ita Miss F, dua atawan mimatan nga agdandan na kani Patrick. Ket kaasi ti Apo, tinungpal na mat amin dagiti karina kanyak. Nagagat, nasingpet ken responsable nga asawa ken ama ni Patrick. Banag apagyamyamanak unay iti Dios. Gapu ta inik kanak iti tao amangayat ken mangipateg kanyak iti napudno, iti likudan tinaglabasak iti den natiin mo na anakiden naak. Agnanaad kami ita ditoy Benguet ket addameten maysa nga anak mi. Damag ko nga addamet kanon kadandan na ni Miguel. Daytoy man ti padas ko ajak to pulos malipatan. Toy pagayam mo, Dayan. Ken ka pagayam, Dayan. Itinagan ni Ayat awan baknang awan marigrigat. Itinagan ni Ayat awan ubing, awan baket, awan lakay wenno nataangan. Tinapateg ket agin innayat ken agpinpinateg kayo. Masaktan tayo man, dumteng tulat ta tinapudno nga ayat ang mga klolo kada tayo ket agbiag tayo anatal na. Alakastan pagayam Dayan ket pagyamanak unay, ting kapanangibinglay iti kapadasam, dito'y programa tayo, alagip ti napalabas. In your nose para iti script ni Miss Freya Simsim. Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo, Miss F Drama. Agyaman kami iti ingkay panagdangan. Tisugat ket mabalin a nagimbag ken nagkaaman. Nga magibati daytoy iti marka apakalaglagipan nga iti naminsan adda day di kalman. Lagip ti napalabas. Programa nga ingkay pakangagan kadag iti nagduduma apakasaritaan iti biag nga umaymang tad-adal liwliwa ken pagsarmingan iti biag. Pakaibasaan dagiti sursurat manipod kadag iti naayat a dumdumngeg. Lagip ti napalabas. Hello manen kada kayo papagayam. Kumusta kayon? Kas iti sigod, makablaawan kayo amin nga awan ti malabsan. Sapay kuma, tadda kayo iti nasaya at akasasaad, kabayatan ti ingkay panagdengdengag. Ti surat ngayon tay drama ita ket manipod iti pagayam akayat na ti agpailinged iti nagan a Denver ti Baguio City. Kastoy man ti kunana. Dear Miss F, no bilang ta mapagasatan met a maidrama to'y surat ko,
Kidawak nga ilingad na kumalatan itinagan a Denver. May saak a government employee. Adaan asawa kan duwa nga anak. Nukas diyang awan sarag ko iti Sabado kan Domingo agraman dagiti holidays, makiik-extra nga agmaneho iti taxi. Diyak ko man ibinglay ti pakasaritaan ti biyag ko gaputa amok a common daytoyen. Ti kayat ko asawan kat adon ti kastoy a pakasaritaan a maidram-drama. Ngem kayat ko latamat nga istoryaan gaputa amok a pakaadawan daytoy iti adal. Nang runa kadagiti padak nga addaanen iti pamilya. Ketapno nalawag ti amin, rugyak nga rudan ti agsalaysay. Agabrod ka ko nang, bakit? Unla kay. Ang kasanong dagitan nakta. Imbag ko mamot no datakkel dan. Asinon tungay ti mga sikaso kadakwadan ko nang agabrod ka. Nang runa inton agiskwela dan. Kat, adda ka mat lakay. Wen ang amumet nga sa trabaho. Oh, di mga latan to iti mga sikaso kadakwada. Di kat isupay manan amatang danan. Saan abalin Tinapatag adda mga iwan kan mga sikaso kadagiti anak ka. Apay no itantan mo pa lang ti panagabrod mo. Agabrod kan to inton dadakkel dan. Iti kasta, saan ta na problemaan ti mga sikaso kadakwada? Ay na, sayang mati agur-uray at trabaho kanyak iti Hong Kong lakay. Kan may sa, dakdakkel ti sweldo ijay. Di mo kit di kaya, tamatulungan ka para iti panagadal to dagiti anak ta. Ada akong di tabakit, agam no ita, panagkunak, kat umdas mat ngagpay kada tayo ti matmat gidak. Di kan agkad-kad Denver. Nalpasan dagiti papeles ko. Isu adi na kun malapdan iti panagabrod ko. Talagag ayam nga intuloy latan ni Grace tinagabrod, anak ko. Ay, wala na. Disidido mat nga gabrod, iso binaybay ako na. Husto mo't di tapno matulungan na kakadagiti paggastusan nyo. Nang runa kat dumakdakkel mo't dagiti anak yo. Iti saan nga agbayag, agiskwela dan tumatan. Unmat kadi ananang, ang di kahit kukuma, kat inton medyo dumakkel pa dagiti ubing. Parikot kukat nga roditan, no kasanok apaggidan ti agtrabaho kanagaw-awil. Ay na, di mon pagparikutan day ta anak ko. Adda akmet. Siya kun ti mga awir kadakwada kabayatan ti kaadam iti trabaho. Ang nanang, Di ka kadi agdanag tanapig sa akpay met. Kabaelak pay nga awiren dagiti duang apu ko, kanak ko. sigurado kayo? Wen ko naklangaruden. Mala, ano sa nyo pailahing nga rod ida abantayan nana? Sana bale, tagawid akmat adagos kalpasan ti trabaho. Kumusta ka matan di tabakit? Kumusta ti trabaho? Okay, aklaan dito lakay. Nakasingsingpot nga ro dagiti amo. Saan akas kadagiti daddo mga istriktuda. Ay kat nasayat nga rod ano kasta? Nagasat ka ta nakatumpong kay tinaanos nga amo. Launay alakay, nanamay pa'y ti trabaho dito hoy. Iso ano malpas ti kontrata, ang mga no sa anak pa'y nga agawid. Anya? Ne, andyan ti kat mo asawan bakit? Nagustuhan dakdagiti amo. Iso akayat da nga irenyo ti kontrata. Anya? Naibagapay ti amok a lalaki, anayunan da ka no ti sweldo. Iso nga imanugot ako na. Sayang mat no paluspusak ti offer da lakay. Kunaklakit din no agawid kan. Sa pa'y agiskwela iti daycare ni Limuel inton umayatawan. Saan na bali tadapay mat ni nanang akatulungam ang mga sikaso kadagiti anak na. Kunak mat ngamin ang mga lata iti tangdanan ta. Ang di mo mat ngamin kayat. Ay na, gastos lang deta bakit? Nasasaya at pangitid ko lang ang akwarta ni nanang ti ipasweldo ta kumaiti ala makatulong. Kat sa balilat tamot ati itod mo kin ni nanang lakay. No ngamin mga lata iti mga awir kadagiti uping, mas maasikaso na dagiti anak ta. Makalinis kan makaluto pa iti tabalay. Ala, bayam, tapanunuta ka na yung bagdeta bakit?
Nabayag gaya mo ni Grace ijay abroad anak ko. Wen alanang, 5 laeng titawon idi ni Lemuel. 2 titawon ni Danica idi pimbanaw ta asawa. Ita, agpadatan nga da iti elementarya. Apay, awan pa'y kadiplano ti asawam nga agawid. Diyak man na mo nanang. No namin ano nga ibagbagakan ko na dayta. Yung kasla di namat pagan ano. Maumak pa giti namang ibagbaga iti panagawid na. Apay, sanda kayo nga taakailiw. Dayta agad nga ron nanang. Kat no sagpaminsan pa din nga umawawag. Sana kasla idi masansan ti iawag na. Kasta aya. Amangan mo't ano makumikom iti trabaho anak ko. Nalabit akas tananang. Ang uray kasano kumamot ti kinabisi na iti trabaho. Isa par nalatta kumamot ati umawag. Mas daawak lang. Kapiti kala ta panagbaliw na. Ay kat kasaritam to inton umawag. Damagem no anya tipud no makagapo. Iti kasta, saan kang agpampanunot iti no anya laditan? Wala nang. Talaga kasta teramidag. Ada ako nanang. Nagawid ka mo't anak ko. Kunakit di ano napan kamot ijay ayanda abalayan. Ha? Ne. Abalayan ko na yun nanang. Ne. Apay ko mga amapanak ijay. Kano imay mo't sinukon ni Angie dagiti ubing. Pinasukon kano ida ni Grace. Anya. Ti amok kat inawagan na ka ti asawa manak ko. Kahit siya asawan. Si mangpat ni Grace na lang. Kasta mo't ti ko na ni Angie itay. Simangpot kano idi na minsan nga aldaw. Ne. Apay nga ta di na inpakpakam mo ti panagawid na nubilang. Kan apay asan dito'y balay ti nagawidan na. Ay kat amangan no kailiw na mo't da abalayan. Iso nga ijayan ang nagdiretso ang nagawid. Kasta nga tangag paiso. Tinasayaat, sumurot ka mo't ijayan anak ko. Iti kasta, makasaritam ni Grace. Rabi matananang. Sagat na alak matan ti taksi nga ibiyahe kinton bigat. Agbiyahe ak tupay sakbay ti papan ko ija and the Grace. Sa bagay, nasaysaya at matlaang no ipabigat mo nga agpaiso. Tani, rabiin. Nagawid kagayam. Agam apay adinak man laang inawagan wano injat. Di mo man laang mat inpakpakam mo ti panagawid mo. Kan apay adi ka nagawid dito'y balay. Apay adi ta ka mat ayan dananang ang nagdiritso. Pasensya kan. Ngam awan oras ko amang sungbat ka dagita sa ludsud mo, Denver. Anya. Pinasukon ko dagiti ubing. Kaputa kayat ko ita makita. Sakbay ti pa nagsublik inton bigan. Anya. Agsublikan adita pa'y nagkitkita. Juan, duala ang ngamin alawas ti intag ti bus ko a bakasyon ko. Ado pa'y ti asikaswak iti Manila. Sakbay ti flight ko. Iso anas ken nga agpa Manila akon inton bigat matlaang. O sige, ta ado pa'y ti aramidak. Di ka agdanag, ta inika kung dagiti ubing iti kwartada. Sapaan tulangan ni Angie ti mangitulod kadakwada di tabalay. Bye. Mabidlang, Grace. Hello, Grace. Hello. Una yan. Api akas dyan matanda asawak. Kalati panagawid na. Ita, agsublimanan adagos. Magsakit, pare. Magsakit. Maawatak tirik nam pare. Pasensya kan. Musika matintip pang ibagbag akit isakit tinagam ko, pare. Diyan kami kaya't nga ibagay. Iti pamilyak, ti maipapan ka na kami. Ni Grace. Awan parikot iti dayta pare. O klaang, tamawatak mo tirik nam. Awan mat amo ka pa di ngay naramid ko. Tapno aramidan ni Grace ti kastoy kanya. Awan, pare. Sigurado ka din, iti dayta ana idanong king ka pare. Amangan mo no, chismis laang nga dalalaki ta asawam. Diyan ka mo, pare. Inapod na. Di ako na mo ti Patsya. Mariribo ka na una yan, pare. Ay kat pala iwom anay pagtasawam pare. Pengkam, no talaga nga dalalaki na. Agbirok kay ti bidin siya pare. Saanan, pare. Bayamon.
Umdasan kanya, ti saan na pa nagpakita ay dinagawin. Ganti panagawin na iya balay, lagi ti dadakkel na. Imbis nga iya balay mi. Pare, Dakkel nga insulto kanak na iya ay, pare. Agam, asarabali. Dan napatag, ada kanyak na kita anak mi. Basta tikid daw kita kin ka, pare. Di mo lang tao man is-istoryan. Ito sa balit, may papan ka na kami da asawa. Lumabalbalin. Diyan kaya ito mamuan de pamilya. Kastamatan de pamilya na tikas dyan inarabid na. nasaysaya mo lang, ano, mamwanda, itikas ta. Mabailak ka na ginidadakil ko. Diyan kaya ito mamuan dati mapaspasamak na kami. Kan may isa. Diyan kaya ito amanadahal na asawa. Nang runa iti side ko. Isa pa nga kasi ma, pare. Di mo lang kuman is-istoryahan iti sa bali. Tama ka dumakadanon pa eh. Katakwa. Wen, Mami, nalpasan dagiti assignments ko. Nasaya at mat nga rod no kasta. Ni manong mo ngay, sa dino ti ayan na. Nakitak mat itayan, nga imo nag-iti kwarto na. Kasta ka di, sige nga rod, taawagak man mat ni manong mo. Sige, Mami. Sige nga rod anak, bye. Bye, Mami. Dani ka. Ada kayo matgaya man. Kasangsangput yo ka di? Wen, kasangsangput ko lang na anak ko. Apay ka di. Sayang. Di yun naabutan ti panagsarita mi ka ni Mami. Kalkalpas mi lang nga nag-video call. No kasta, inawagan na ka ni mamim. Wen, Daddy. Apag husto mat ang nagpakaday, di simbangput kayo. Awagan na kanumat ni Manong. Kasta ka di. Wen, Daddy. Ay kat, nasaya't nga ron, ano, awagan da kayo. Wen, Daddy. Nagbayag kayo mat ngamin. Sayang, tasaan nyo ang naabutan ti panagsarita mi kan ni Mami. Sa nabalin anak ko, tinapatag nakasaritam ni mamim. Awagak tulat tamat ano at dati napatag apagsaritaan mi. Ha? Nimot Kristo mo Ne, itaman pa yung awagan nak. Sungbatak man lang. Hello? Hello lakay, kumusta ka magkan? Nabayagan day di na udi ang nagsaritaan ta. Di nakman la pulos mag-inchachat, kuno inawagan man lang. Ha? Agbakasyonak inton o may abulan. Mabalin ka di asukunin nak iti Manila. Ha? Ay, kwa. O anya, mabalin ka di lakay. Isen kuntukan ka ti aldaw kun oras ti isa sangput ko dita Pilipinas. Iti kasta, maikam to iti oras ti panangsukon mo kanya. Kailiw kayo unayin kadagiti anak ta. Sige. Ibagam to nga rod eksakto nga aldaw ti panagawid mo. Tas sukunan ka. Bakit? Dayti ti parakan ka, dani ka. Kita ang man no umanay matnaan kan ka. Wow! Nagpintas matanda ito'y a jacket, Mami. Madlaw ang inginaan. Ay, katsiyempre O, ipadas mo, no husto matla ang ti-fitting na kan ka. Eksakto kanyak, Mami. Kitaam, nagmayat ti fitting na. Nan, kita akman. Kitaam, Mami. Husto-husto mat ngagpaisukan ka. Nagustom ka di? Launay, Mami. O, daytoy matiparakan ka, Limuel. Ipadas mo, no umanay kan ka. Wow, nagpintas mo daytoy na sapatos, mami. Umanay daytoy. Basta sinurot mo ti size nga imbagaking ka. Ipadas mo nga rod. Iti kasta, makitak no talaga ahusto ti size nga inala. O, daytoy mo ti parakan ka lakay. T-shirt kan sapatos. Daytoy pa'y jacket. Ne, nagadol nga bakit? Siyempre, awan tinaitod ko kan kaidi na udi anagawid Iso at talaga nga inadok ti inalak ita para kan kalakay.
Agyaman ak, bakit? Ipadas mo itikas na, makitak no umanay matlaan kan kadagiti inalak. O manay amin na kita, bakit? Basta siga tinagpili. Ipadas mo nga rod, tapno makitak. Mabit lang nga ron. Kita man, no bagay kumutlang ti sapatos ko, mami. Nan, kita man. Bagay mo lang una yan ako. Ad damanan at timaer ka. Uray ni daddy, oh. Kita, bagay na launay ti t-shirt, jacket, kin sapatos na. Aywan. Bagay kumutlaan ka ting agpaisaw. Wow! Ad-ad naman ang agimwapo ni Daddy. Ay, sus, aduman ang timain lab apasaheros mo, daddy. Anya? Ano kasta? Nagsublima na ni Grace iti Hong Kong. Wan pare, kat tinasakit. Damag ko nagsinagbiyan dagayam kanumanan iti lalaki na. Sigurado ka kadi, iti dahi pare. Ang mga ma, no chismis lang dahi tama damag mo. Panagkunak, saan pare? Sigon iti nangidaron kanyak. Adda ka nung saan da nagkinaawatan. Iti naudi ang nagawid ni Grace. Isungay siya balay ang nagawid. Angam, kung naman nga ado ti pasalubong na king ka. Kastamot yung kadagitan anak mo pare. Kung naman nga dapat intad na para kadagiti datakal kung kakapsat mo. Kasta nga rod pare. Kahit nangarot asawan, talaga nga insaganaan na ti panagawid na ibalayo. Pag ko naman pare. Una, tanukla ti panagawid na. Awan ko managatang na pasalubong para kada kayo pare. Adak ditang pare. Ngaman ipo nagsublima na ni Jabro. Saan manan ngay mawawag? Iso ang mamatiak iti naidanon kanyak. Na nagsinubyan tayo ti lalaki na. Mamati ka, ngawan mo ebidensya. Saan na masabol pa iti ebidensya, pare? Mariknak pati pa nagbaliw ni Grace. Ngamoray no kasta, inawat ko ta asawak. Ngabutadyak kayat ang matadahil ti pinukal ko pamilya. Kaya't ko maungnos ti amin kada kami. Iso alinipat ko amin tinadamag kong hinararamin na. Ngamawan mo't latta. Sinubyan na latagayam ti lalaki na. Tinasayaat pare. Pankampay. No talaga apod no ti atap mo. Kano talaga apod-pod no ti dandano naging ka. Narigat no puro ka suspitya. Amom ti kinapudnaw. Iti kasta. Malawlawagan ti panunot mo pare. Saan nalabayasan ti kasadyang hinaramin na kanya. Inabuso na ti kinaanos ko. Diyakon kabailan nga ibturan pay. Ti kasadyay apanang insulto na kanya. Nasayaat mat, ta sinong batam tawag ko, Grace. Pasensya kan. Medyo busy ak ngamin. Iso nga itakla ang anasong batan ti awag mo. At akadibagan? Wen, napatagtibagak ka. Anya day ta Denver? Panagkunak, kat nasaysaya at nagsinatan. Anya? Amo ka naragsak ka ni titen na tilalakim ni ta Hong Kong. Payabak na kiti dadakkel mo. Kastamat din da kiti dadakkel ko. Tagsasarita kami. Anya? Awagan kang tumatlaan. Iti kasta, manggagammat na kiti bagak. Anya ka din da kita ngay pagpagam Denver? Sa anak atulang, Grace. Kang runaan iti amin sa anak abulsek. Sa anak abato. Sa anak arobot. Tao akmet ang makarik na iti sakit. Kan makarik na iti panog. Denver? Nakapagdesisyon ako. Kat awanin makalapad pa'y kanyak. Magpinasensya tala ko man. Saan Denver? Di ka kumamot ang sao iti kasta. Inkarigatak met alinipat ti amin. Ngam inulit mo manen. Isa pasensyakan. Ngam naskan laeng amaamuan met tandag iti dadakkel mo. Kas tamat tandag iti dadakkel ko ti kalukwam nga aramidam. Denver pang aasim. Daggan na kumapay. Agpalawag. Awanan tirumbang nga palawag mo pa'y Grace. Pasensyakan na talaga. Gamdyakon kapailan pa'y nga ilimad ti amin. Naskan laeng amaamuan met tandag iti anak tati kinapudno. Ay, siya kung ti agkid daw iti pasensya. Gapo iti kasjay nga inaramid ti anak mikan ka, Denver Barok. Awan tirumbang ay kidawan niyo iti pasensya nanang. Talaga sigura kasta ti biyak. Talaga sigura kasta iti kunadagasat. Denver. Manyangay nga ron.
Kat nakasarak matpima ni Grace iti lalaki ang makaitad iti kasapulan na ijay. Awanan ti mabalin ko na lang. Inawat ko mat idin. Akaslawan na pasamak. Ngam inulit na matmanen. Dakkel apa nang insulto kanyak ti kasya ngay naramid na lang. Nagsakit. Ay, Pasensya kayon. No imbagak da iti kada kayo. Diyak ngaminan kabaylan pa yung ilimad ti amin. Nanang, panakriknak. Kat nabanuga ko namang ilimlimad iti may papangala kami italakyo. nakamikit di ti rumbang agkid daw iti pasensya ken ka, Barok. Kastamutan ka na abalayan. Nakababain ti kasjay nga inaramid ni Grace. Nanang, Agam, di mo kumainlimad ti amin kada kami, Barok. No insapsapam ko mga inbaga kada kami. Ang mga no nasulbar tayo pa'y ti parikot yung agasawa. ti amok ngamin iti. Kat maurnos mi pa iti amin. Ang nagbito ta kayam. Nanang, Hala, sana bali, Barok. Tinapatag. Imbagamon ti amin. Di ka agdanag. Ta saan mi mat akanunungan ti kasjay nga inaramid ni Grace. Bayam, ta kasaritak tumanan di anak ko. Apaman nga umawag. Denver, hapay nga ka dito eh. Anya ti masapol mo. Mayak, tapno umay agkid daw iti pamakawan mo, Denver. Pangaasim ta urnusan ta ti may papan kadata. Kaya't kung agsinubyan ta. Agsinubyan? Kunam? Uwan, Denver. Naamiris ko asi kagayam tay ayatak. Sapay kumatay kanakpay iti gundamoy. Tapno masulnitak dagiti nagkurangak. Kaya't kung agsinubyan ta, Denver. Panagkunak. Katawanan ti subyanan pa'y, Grace. Pangaasim, Denver. Magpapapawya kundi naramid ko. Sorry. Diyak gayam kabaan na mapukaw kayo iti imatang ko. Pesa pangaasim taornosan tamat lang kumati may papan kadata. Pangaasim, Denver. Miss F, iti naminsan jak pulos na panunot alokwan ti asawak. Nagbalinak anapudno ken kuana, ngem sinayang nalaang. Iti agdamaket adda ditoy balay ti asawak. Saanen ang nagsubli iti abroad, ket isun ti mangas asikaso iti amin ditoy balay. Kagurak ti bagi, gapo ta panagriknak ket mapukpukaw manen ti gurak ken kuana. Kaslag subsubli manen ngamin ti sigod ti linangan mi. Banag apakaragsakan met dagiti anak mi, gaputa kayat da kano amabukal manen ti pamilya mi. Husto laeng nga ta nga ikak manen iti gundaway ti asawak tapno solnitan na dagiti nagkurangan na. Wenno ituloy ko ti panangisinak ken kuana. Sapay kumata matulungan na. Aging galaangan ditoy Miss F. Ket pagyamanak unay ti ingka panangibasa ken panangyornos para iti pannakaidrama toy surat ko. To'y pagayam mo, Denver. Ken ka pagayam, Denver. Dayawan ka unay iti kinaanos ken kinasingpet mo nga asawa. Kalmado kang agpanpanunot. Saan asikatay tao nga agdardarasudos. Iso na laeng ta sinayang ti asawam. No ita panawen makunak aman manun ti lalaki akasken ka. Awan ti sabali ang makasulbar wenno makasungbat iti saludsod mo no di si kametlaeng pagayam ko. Ngamin si kamet ti masaknan. Ti may bagaklaeng tingitingam anaimbag ti riknam. Agsarita kayo iti nasayaat iti asawam. Awan ti parikot asaan ang masulbar no lakit di tapagsaritaan nyo iti nasayaat. Ket sapay kuma, tanuan nyaman ti agbalin a desisyon mo, agbalin tumet a nasayaat ti banag na. Alakastan pagayam Denver, ket pagyamanak unay ti ingka panagsurat, dito'y programa tayo, alagip ti napalabas.
Inyornos para iti script ni Miss Freya Simsim. Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo, Miss F Drama. Agyaman kami iti ingkay panagdangan.